ما وەزجەم دەست پێ بکەم مژارێ ببێن لەسەر ڕەواندنە زارۆکان ڕاوەستن دەماک و پێکەکە ئاردوێ زارۆکن هێزاوەیە هەری سەرەکە زارۆکن وردا دەماک پەکەکە زارۆکان چاپ کارتینێ چاوە پەروەردەت کە حتا وان زارۆکان کۆنتترۆلت کێ و مێژیەوان دشوێ بەڵێ ئێوەڕەوە باش گەلەک سپاس مژارێکە خەمگینە مەری هابێژە یعنی ئەساس ڕەواندنە زارۆکا یاسا دنیایدا ئەوە تشتێکی یا قەدەغەیە دانێ قاچاقچیتیا مرۆڤە تێ حەسەواندن فەرق ناکە زارۆک و شەر و پەروەردەکردنە وان ئامادەکردنە وان يعني سيستمين ايديولوجيك يه مثلا حزبين وكا بككي و حزبين دني يكو قواتي خا جملات دقرن ببروباغاندا و بنجاي خاجوي دقرن اوانا چاقي زاروكا دون لگل واندا ماجي واندشون و حاضري دكن مالباتي وان جي خاوا گريدتن انا پرسوية گلك مالباتي وان مجبوري پیواتين گريدان يعني حال حاضر اف سيستم نزيكمون سريخا ام وك كردين سوفيتا بري ام شرمزار دكن اما بري دا هاتيا کرن تازه ايرو واناي کرنه بري پاش دا مثلا دناوا سيستما ريخستنا پککی دا اف تشت هاتيا کرنه و بردوام اجي يعني اگر زاروك عمري خاق نگشتيه 18 سالیه او چاچه دبرته فیری چک دکی فیری وی زاروکی سبب او وکا مزگفتن مسلمانا چا زاروکا بچوکی دا هینی یعنی مزگفت دا هینی جهات دکن اینی تشجی ورسانه جبک اون باور بکن اف سیستم آوانو یا تروریستن داشت اما همه عینیه فرقوان تنه تشتکی او اسلامینه او جی مارکسیستینه آوردا فرقا خادگره سیم بو جناب و آگاداری بدم یعنی ایرو او پنگاوین کد دجاتیا گل کرد بکرنه او وان زاروکتین آماده کرن یعنی اف سیستم او سیاست داگر کرن دولت داگر کریه دجاتیا کردستان دکن و دولت بونا کردی دکن یعنی وان زاروکن واکی د میدان دا بخداتین کشتن افگ زاروک منه نزانتی چونه ام ویا باش دانن لی همه مخابن او زاروک به ایدولوژی به پروردهوان دجاتیا آلا کردستان دکن دجاتیا سرخابونو کردستان دکن دجاتیا دولت بونا کردی دکن و دوسا خزمتا کردستانیا بکن کردستان بکن ترسی وی او مینک برا بیجم یعنی چه علاقه هزن جگدارن پککی لجای شنگال پشتی اوی مایه چه علاقه دینه تنی تشتک علاقه پیهیه آلی خواب بلندکن قیرینی دکن اردوغان امورن وری بومبردومان بکن یعنی تی معنی پیاده که دجمن yani meri ağa kare benirxine. Eğer ne piyade dijmine birader radivim, fermo kerem kin meydan vekiri unçuma Diyarbakır'ı karnakan, unçuma le Ahmet le Ankara'yı karnakan, Antalya karnakan. Xazim beyim liser çekdareki yepeki evji kuser be peyde ve Rojavayê Kurdistanê Jwan cuda bûye hinek rastiye ve eşkere kirin. Bije dema ku zarok têne ravandin dibine çekdar ve leşker dikin. Xulên fikrî hezrî jwara têne çêkirin li ser dijayetîkirina netewa Kurdî, dijayetîkirina Simbûlê Kurdî, dijayetîkirina destxiftên Kurdî, dijayetîkirina pêşmerge têne perwerdekirin. Yani PKK divir de çi didê xuyakirin, çi metirsiyekê ser Rojavayê Kurdistanê yan ser Kurdan bi giştî durist ke ya duê jî PKK heta niha çi ziyane gihandiye Kurdan li Rojavayê Kurdistanê behs bikin. Belê ew kesayetiyê hatiye teslîmî hêzên pêşmerge biye û îro kare gelek tişt bêje.
لی هما از ها بجم سیستم پکه وکا که مجی آنی زمان سیستم خود دامازران دی سر اساس سیستم پانتورکیزم ترکا یعنی هون بیر نکن دیروکا پکه خواه هیه یعنی سر چه اساسی چه بیه ناو بره مجید کو کرد و کردستانه مجید کو هر چهار پارچه کردستانه ایرو تزه یعنی من نظام بو مثلا در ناو دا چه دا قومه حیانی و حیانی تو نکوی شروع و آنالیزی و تام نکی تو نکاری فهم بکی چه دا قومه جبونا فهم بکی چه دا قومه بری ارتشتی مینا که اکوارا بیجم بندرن چند سال بری فرمان هفته چارا کرد علمه ازدی تایبتی شنگاله چه بود ساعت آمان خواشنک گریلا آلیکاری جی وان ملتی کربون لی همه داش به زوره قیزه وان برن اوانا 2000 زیادتر قیزه وان خوابانده نبرنه به زوره روانده نبرنه یعنی او حاکه دجمنه ده به تو جیده بی ایرو درکتنه ده به قیزه ما وگرین قیزه ما و نگرین زار ما وگرین زار ما و نگرین یعنی فرق قوای وان چیه وی چاقی منی پرسک ها اوا صرف شنگاله روژاوای کردستان دیسا عینی روژاوای کردستان حال ها گوری جغرافیا و گوری سیستم و پلان دنیای اوا 2023 ساله دولت لا کردا گرک به دامازرانده لی همه سبب ندامازراندن کردا دولت بونا کردا یک جی او نزیک بونن که نه یاسایی که آلی وان ریخستنن یعنی ناوی خواه کرنه کردی دجاتیا کردی دکن نایلن پلان بسیاری وکی دولت بونا کردا چه ذاتن ویدیو اثبات ندوین نه اخلاق مدا نه دین مدا او مدا تنه وکی ام دولت بونا کرده ذاتن سبب رواندن و مجی شوشتن وان زارا اف زارو که مثلا و پله آلین کردستان ل اوی شوتانده بون سلیمانی هر وحاجی هنگ تفگیر گنجا چه ببونه و خاطر بون باز و تیر و نظام چه همه آلین کردستان تشوتن چه اخلاق ملت کی داتنه وکی زار وی ملتی رابن دی باوی خواه نز نکن کالو باوی خواه عرف عدت کالو باوی خواه نز نکن و آلاخای نتوی ناز نکن لی به سیستم و پرورده کرن وان دا یعنی از ویا چما دویشن بندرن آله پیروستر آل بخونه شهیده یعنی اگر او زاروکن سیستم آن داته پرورده کرن تو حساب که چه ذهنیتی تینه حاضر کرن او خطری که چا سر ملت مدن جبوه امنها تنه گازنده بکن خلطی که مزنه جارسریا وی چیه بله جارسریا وی چیه جارسریا ادوی ملت کرد چاوی خواه که گوی خواجی پیرا فهم بکن اگر پرسگری کنن ورن میدانه ام بوان پرسگری که بپیک و شیورا خداینن ام چه آوایی غالبا جارسریا وی ببینن جارسریا وی ببینن یعنی درمان وی هیا همه سیستم خواه پرورده کرنا و دجاتیا کردینی کرنا و سیستم دروی قانونه او بیه سدم و گو 700-800 گنده کرد باشور ابراهیم 4500 گنده باکور کردستان هاتنه حیان آوالا کرن 40 ساله شهر که دناوا 40 سالی دا دفدوی 100,000 گنجمه هاتنه کشتن اگر او 100,000 گنجمه به مال خدا حال زواجی خدا چه کرنا 40 سالی دا امنها 4 میلیون زیده ببون تی معنی گیناتی دا کردا تی کرده یعنی دو ملکی دا دجمن به تیره و فروکا بومبردومان دکه ده ناوه که دا جی به ناوه کردینی دجمنات یا کردینی دکه یعنی مری کاره آها ناو لی بکه یعنی اوه ایدا که به چه آوه یعنی راست دوره دزبرن و سیاست دکن وانی نه راست اگر کردینی دکی ادویس کردینی ناکم ایدولوژیا ویدا تنه اخلاقی ویدا تنه دولت بونا خدمتا که دکی تو خدمتا دولت داگر کرد یه دجاتیا ترکیه دکی و دجاتیا کردستان دکی پشگریا مثلا دولت داگر کرد حیانی به وکری آشکره دجاتیا آلا کردستان
و وکری ناویجن ام دجی ملت کردن ده آستا ناونته اوا وکری آلی ما دشوتینن قیزه ما دوین تجاوز دکن زار ما دوین ددن کشتنی گنده ما بومبردومان دکن فرقاوه و داگرکرین ترک و عرب و فارس چیه yani gerek meri ar rast tişta bi navê wê lêke. Ji bo wê ez hêvîdarim dengê me diçe gişta. Herkes cê xada heşyarbûna wê hebe. Pirsgirêk heye pirsgirêk wê bê çareskirin lê hema halê hazir bi rewşa alt evê wan va ney çareserkirin. Bu hatiye başûr divê barzaniya evê Türk kanîne kirine başûr. Barzaniya ku derê Türk kanîne başûr. Te hatiye Türk kanîne 30 kilometr tu ku derê diçî ala xaldikî tiliya xabilindikî divê bijî apo ew jî divê ha were terorîst were tê bomberduman dike lê dixe eskerê xaditîne qereqola xwe ji tê de çê dike. Yani sistem taktik û stratejî ya dewletên dagirker e û ev jî piyada dewletê Tirkiyê ne.